Ia malu se fu ang salo la ka tu pasa mari ka tu por karamele ni fiafi ia ma o te taritonu ia ana tatu ni fiafi la tatu Talanoa se Tatupu fo tasi fo ni Tatupu longa fo iona fe esia ai fotos ese tutonu e karisia Tatupu lea o le Aganu'u ia pe o le lotu ma le Aganu'u ia o le nei fiafi ina amatua i patino al tatu Talanoa fa le Aganu'u o Samoa ma le lotu ia wa masanga fo i fa longo i la fonga ia fa pe fa mai e mamalu le tala le lei i le Aganu'u e sa o le fa punga pele ia sa la ka ko simo buanga ne fia e mamalu le tala le lei i le Aganu'u ia aqui ia ko oh foi cafu do fusiri eu me vou ler pi famna tu pel tatuia ia por calambe you know o le meka ua o le whaali fwy o tātou fwy lang ona e kusa o le ka kou vai vai tuspa ia malane ia whasino a whai e kire fia ai o i dawo ma le talia ua ia o le lo la finangalo o lo lava na finangalo o lo tau whai lava kako e kau kai ni mo le ala ia ngi foi mea wai ia ona o tātou lava o tangata Samoa foi le pi fa me melo pe se sa ngau ia ko wa sa me e fa me melo pe fa me foi tangata Samoa e mita le tangata Samoa i Aganu'u mita au le memo mola e pi kaunga whailo voile ne fia fi me kia ulava ia e foi staimi sao no le sunga le fia ngainga ma le sunga le toi o ka ika nge foi mo kwa mika le Aganu'u Samoa kaula mai foi Samoa ma ka onga i Samoa ma ka vai le Aganu'u Samoa ka sa voinga ko ili ma vai lava o nga avesea le tātou Aganu'u le facility lea e lea ka kou ke ka karangoe ni fiafi pe wha maoni le nā upu se ilunga e mamalu le tala le lei le Aganu'u o le facility la a le lea se Aganu'u e mamalu pel ka le lei au lo tātou Talanoa lai le Aganu'u wha Samoa awa mai tau mai le mea lea ile kanga kapalang kakao sekali ile ngilang la ko Aganu'u pe o Samoa alai mamalu ya fa ngol ile mse meo le kala le ale atua o avesea o ngalo le ai o Aganu'u pe o Aganu'u Samoa o le tali fai ngō fia lai lo ua uia langona ni fiafi malaka vava ai kuspa ia male masani male lo le o le Aganu'u fa Samoa ma mea le ka ke va ai ma ilona fatino ina ma mea fa pena e wa pi le kasi foi se mere ka ko ke va ai wa ese ko inga cultures wo i pe le fucking o inga isi loko ia o isi loko ise ka le sia pe wa fa ngai na le Aganu'u e kau ave ngai fengo kapoinga you know ia au isi fo ia ka le sia pe o le fea ngai makangaka ile ngo le ka le sia fa ngai ngai le Aganu'u le fea ngai makangaka you know ia o le ala pe kau vai la ka ko foi kau
e kau wha maio i o linga i mea ia pea inga ia i le upu ala nga nu upe nga ke wha mamalua le tala le lei o le kalifaingo fia e le ai e le kau wha mamalua e zea nga nu le tala le lei Amen. langa o le kala le lei ia e mamalu le kala le lei langa e mamalu Yesu e o ngar kala le lei Yes. e sili mamao antu le mamalu le akua ngai lo ka ko wangu a faila ye se kala e kaunga fai e kaunga fa mamalu le kala le lei le nganu pet ole upo ke manga o e faunga ele ole mamalu ai malu le tala le lei ile ka ko wangu pe voile le mafai ele nganu peila for example le ka ko wangu fa sa moe e fo ile e ola ka ka fale o fia po le ala vale me fai ka ka ko ngu e sulu lo fale o fia ya ole ngu fa sa mola nga le ke fe ko fo ile pe e malu e kala le onga ole kala le na male e pe e malu e ka pe a sulu le fale o fia ole wing foi lo loka manga ko pe ye le vaenga le e pe fa malu mai ye e ma fa ye onga fa kingo ngisi mea mole kala le lei ko ngu mala la fa onga o lo fa malu ye ia le pule fai pule manga no fa pena ole kala le lei ia ke biso e le ka fa malu e janga e mamalu ale kala le leia ke wiso o wa e mamalu ke wiso o le ongar kala le o le kele fo ka ko ngu ye vai o pe o solo muri ko me ya o solo muri ko mama ya dia o ka ikare ka so ya sei lo foi mana tu le fia tu sai male Wai kua ka wai kua fisa no. O le wa tali le sunga lo fa ngal tali lo siti ya. Ole nganu. Sa ole li kau ke fa ame melo le tanto nganu ulanga ole. Ona tanto le le mia na tanto fa na nau mai ai ma ele pena be se. Ole tala le leile no fo tono le no umole tunu. Ona tau tinchilo na ele tanto bukala milni po ona e ele ulanga ona pa pe. Ole pola pui male malu ole tala le lei e tono le no. Ole malu ole fai au. Ona ele upo ele fa pe e fa alu pe fa fe nginga fa pe ole e fa le malu e male fa le tuia ono winga ia malu fa fe au tono no ole tala le leia ele mamalu o ele mamalu le tala le lei ile anga no ono le nei le tu o le tala le lei o le mea pa ia ele mawhai o na ofa atasi le tala le lei ma se mea ele mama o le fionga le atua o le upo e ola o le anganu sur e mafi fia le anganu i tala le fitaui ma tala le lei le ala telefoni na o le ngana sa mole ma o le taimil lei o le ngana e sau mai tala le lei e ola va felanga fai mai fa malu ele anga no ule le tala le leie fai asi par pala ole anga uga ko fai asi ele ke le anga uga ko ele ma fai nga fa kasi male anga u tala le ayo so na tau su tu le fia ya basta ele ana boa e per com ka o ele o po tinga mea se vaenga sa o kuspa ia o lo fasimo sa o i de mene kakki kakara moa. I think Pastor mentioned a statement
Alai lave le verse le kon fekau. Ia, se I mai ia. 2 Corinthians 4:4. Ia. Fai me le whaapunga whapea. Ua whaatau soina manato I lātou o le talitonu le atu o le lalolangi nei. Ia, makingo ala whakau I asākangi. Le atu o le lalolangi nei. Whamau la ia. Ina nei pula atu ia te I lātou le malama. Listen to this. Mai. Le malama o le tala le lei I le mamalu keriso. Ta ua pasara upwhapea. I le mamalu keriso. O kala le lei la le kawa koe whamai. O tala le lei I le mamalu keriso o mai ua tusa o ia ma le atua. O le whapirata nianga something like this. They might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Kusala e fōlinga mai. O le talanoa pe afu e mo'omia o I pe mamalu le tala le I le anu. Wana tonga mea. Ia orsili. Ia pe onga sauno ina e pasama sonto ina. E kau le whamamalua le anganu. Kaisia, lang fe mamalu o I mean le tala le. Kaisia me kau le whamamalua. Lang fe o le tala le ia e mamalu. Pe ila I kala kuspa ia le mai. Mai o whakau aso le tuola nei lau langi ia mata o le talitonu. Mai lola ia. Ia ni mea o malama I le tala le lei I le mamalu o keriso. O lea la tātu te tala noa I le tala le lei. Whai mai e mamalu ona o le anganu. Longa winga la e le ai se mea whapenga. E le whamamalua le tala le lei ia. E mamalu lava le tala le ia. Aisea, langa fi o le tala le lei mamalu. Le ngalo ya ka ko o le tala le lei, o le tala e mamalu. O le tala e pa ia. Onga le upunga whaonga inga. Kere lopa meo o sui ai. Whakika inga la o 1 Timothy 1:11. E ke maua I tala whaapea whamai. E tusa ma le tala le lei sili. Ava ele upule mamalu whaonga I le lua korinito wha upo e wha. Le ngai whaliliu o le mamalu, whaliliu o le glory, o le same Greek word, ngai whaliliu o le glory I le mua Timoteo, whai mata mua whai upo e sfulma le tasi. A le whasa mua kako wheme o le tala le lei sili. Ia pole ale mea ngai mawhauto ina sa mua o tu o le sili. Ia le upu e lengi ia ma le upalangi o le sili. A le upu e lengi la ia o le upu le whaliliu glory wha Britania a whasa moa sanga tonu lava. O le mamalu lo inga sforing a kango whasa moa kusa e maranga mea I le tawa mei e tusa ma le tala le lei mamalu a le atua manuia. A wha Britania according to the glorious gospel. Language will always be a barrier. Ile tau mo fai malama kuspa ia fai mai fo ia o le NASB e pixilinga laka le nganga kuspa ia mai according to the glorious gospel. Ngaua ua base adjective ia le upu glory por mamalu I. Ale mea ko la fai mai sa e tusai male mamalu o le tala le lei. You know, o mamalu is totally a different thing. Ele va pia, ele o famkana va pia, o tala lei malu, ele va pia la o fa ko pia ele mamalu tala lei, ala ve mai according ile mamalu, o le tala lei, kuso o ngaka ke loa, o tala lei e mamalu, esa, langa foi e mamalu ile object ko tala lei, e mamalu le tangata o kalangoa nga iai, le tala lei, me ala ve mai Paulo, me kara Paulo. Na o avatu o mea mua. I gave it to you as of first importance. Ale first importance. Tala lei. Ele ia la upu kaspa ve mai o keriso na maliu, na fasa toroina na maliu, na mia moto tu. That's the gospel. Na mai Paulo. O le mea nga e tāua, o le mea nga e wha mua. O tala leila. E mamalu. Koe saulo la FC da pasta. E mga mia la le Aganu'u e wha mamalu aile
le tala le ai esa e koe o angi si male mo mia o la o malu pe o sa o ia fa fe ia per fa ka inga me pasa inga Australia ele ai se la ko po ka ko alanga work kala le e tu sa malonga fa mo nga sa wa ele fa pe se longa e ko poliki nga fa alolongia la ia le no o le mele ngalo I tangata I o le anata la le male e kalangoa nga ia tala le o kala le it's about someone nga amaya le nga ngule ka fe mai e mamalu le tala le you know yeah e wa pe yo le na tu te ka ngo fo le let's Pavai I meia ma fu ka ko fisili. For fisili e manga mia ngi kali nga sua ka inga sua I me fai le loku. E ma malu le loku. E manga mia se ka inga se sua se fai fe au e ma malu le loku le nga fai. O le kali vengo via le ai. You know? Ai o to televu ngaka wa pese le mamalu I o me ara o I e o maku lunga o pe ale mele mga oi ka isu aro fia you know ai fai fo nga me hola le ngi me fa you know le ko nga ngula nga le okay fa ya ko ya u ya ngi fia na le fa ku ye iso ka ikala ngonga okay lo ai la fa fonga mai maka mai ya ngisi fo I fa ma fa inga yo la ko vo ila ngonga le me ole me la vale ka ku ke fisili ai e ka ku ke mga o mia nga me inga ia mamalu ele kala le ka ko ke faia o le kali fai ngofia ele ai ele manga o mia nga me e ka ko ke you know e mamalu ele kala le Yesu le ka ko ke fai e vo isi e kale sia o me rai fai kongo kapo inga so le mga ki ai o le swafa o le anga ngu e fai mai e fa mamalu inga ile kapo inga really? Easy ka le sia o fai fonga kongo sa ya o le fisili kele le fai le apos o fai le I fonga kongo le sa fai me fa penga ai o le fisili foi le fa maka e ele mamalu le de kapo inga pe ale se me fa penga fa yo malu kapo o la wa uia kali e e ma malu kapo inga pe fa nga me pe ai ke so le fisili de ka ko ke ka fa yo do we really have to do that inga ia ma malu le kala le ma fa ma malu inga le kala le o le kali me fa ngo fia le ai we look at our neighboring countries pe fiki mangunga we go there you know e ai mangi me fa pe ngai luku patala ai ilu ga ka ile ko makalia ga kan fa lo kanga ya ma wo le langi ka fiki you know ya le pe le winga le wa ko me fisili mai se o la mai mo o la winga le me o fisili fo la o li la me le pe le o le fa ma fala le ko kango I mamalu o le tu manga nu fa sa mo o le anga nu le ka ko kalango ai a wa le fam kalanga o le mele fa pe mai o le anga nu sa mo o le lofa o le fa lolo ele nga sa mo ya lufa ele nga sa mo vo fa lo you know o me nga ring ya ngu sa mo o moral values nga nga you know ai
o le alofa o le whaaloalo o le o Aganu'u o le tusipaia e le ngi Aganu'u o Samoa o Aganu'u ea o ao mai le kusipaia ia nga ngofolo le ka Samoa mawhaila Aganu'u le whaaloalo lea ia o lola so le ki ngai but do we really need it? I don't think so. O mana tu le fil nei le peon mele usau no ile so le fiau. Sa foi le fono le ta itie pe si fono fai tau ia la le pepa la le petir. Le pepa na sau ni e ka foi le o le toi ino o ka foi o le umani. Fa bele o le fau tala ino le pepa. Ua manua le kalesia ona o le suenga oa. Bela tu nga mele u Talanoa ia Yesu nga le fiau le fia. Tu kau e manga o mianga mea pe me o ka inga su o me fa penga o me ia wa hoi. Wa lu shele le manu le tu ko kongo loku ma me fa penga ona wa ole oale le ne pe fa le longa vo ngale le kilo ya le pe o ile ma le pe mai le mea o ile le wole toita u tele u wa on me sa o ya vai a o ngi fa ngi me sa mo ngale lima mi ngu ke pese fu foi pele a kor sun mi ngu ke ole upole tu aya o le kai mi a ko e fai ya ka kala ko il me nga o ya ngale lima pese fu mi ngu ke le upole tu se vai le pe ole le wa track kwa fa penga nga mema ole o ngai ka umai ka ko sa mo bo amaka nga ngale o le o kasi mal finga ro le me ye fa pe ta wale ka ko langona vo ile ni fi ka ko ke le fa ya ku me eleanga ole ka ko ke fa ya ku ile langona le se ilonga e fai me ia nga mga kule ua mamalu le mea ba pe yo winga sa onga winga le se ilonga e ka ile sua le fai fe au fa ko ai lo le pe foringa mai fa ko ama malu sa winga le fai e sa oranga langonga kusa o fionga le li ka ko do fa kula ul fia le ka ko fa ko e ka kau fa lo pe lo por tu spia kau fa lo le kau fa lo au le ale fa lo ngai fai e le o ko nga fa lo le fai ngi ka ko ka fu nga lo fa fi au you know ole le ko nga mene ka ko ke fai ngai ma wa fau fu le ilunga le filosofia de ale fai me o le malu luku o nga ko ne ka ko fa ya ko e se nga mea you know ale fa ye se fa ka u je me fa ye loko o pe o pero ka ko Samoa really isa o nga mea ka ko ke lo ka un fa fetai o le Aganu'u o kuspai o le fa fa kai mangole pela le pela se fu fa ka u al kuspai nga kala ongol ka ngalo fa kai ka u al fa kai ole Aganu'u fo ye fa Samoa o ke ri pe fa fa le fa kai le pela pengala ko fo la lo pe la ko ko fa le fa kai ole Aganu'u fa Samoa me ma sangi ka ko le lo fa kai that's okay you know on mele fai ka ko le longa pisa o le mamisa ile fai ngan ngi me fa kai ida fia filangi fo wakangi mai ele mga amia la ngu ka mamadu e fu tu de tarale o kala le ai mamadu malu ai pe fai ya sa ngu fa Samoa pe le fai ya ngu fa Samoa e malu al kala le na ngai malu le di o ngal kala le you know Ane ka ko ke kalangoa ma ka ko fai mfa ka inga isi atunu o mai isi tanga tailengi anga ngu fa pepe o ka ko ana ma malo ya kala le you know
Al fa vela vele o kupunge ka ko wa le ka ko kira ngo ngali le si u le ke le kai a le me fa pe o manga ku ka se o le malu le me ya o le me ja nga le lukula fa ya awa le si be wa do fa dia o to mana foi le to nga fisili ya peno fa to do wa ya ele manga o miana le ngu ka fa ma duai le lo just in case le fo si mai le va ngo de to spa ya fo fa ma tala fo ile le ma malu de tala le ya o fa ma ngi fo tu la le ya in fact que o ave se ta tota no ngale ne fe que o fa ya ku kulang ngu pe kia irang ngu ole wingo tato talale fai o karinga sidi ya me basa ele mo mia ele need el kala lei ia le nganu ina ia mamalu le kala lei ole upunga mamalu nga faunga that's more like ele pe afa makalkala kilia ele need le kala lei ia le nganu in order for the kala lei to exist level tala lei ia penga fai upu fai ngo fi lava wale ko kalango nge I mafu anga ma le listening fa tanga ta fe me kala polo ele o kala le ko kalango ai le fe mai polo the same kala le fe mai polo ole tala le ole mamalu ke riso le kala le la ngale fe mai polo ele mai ai se le anga fu ole mana ole atua la fa fea langa koe mika ia kungisi mea ile kala lele le ve mai polo ole mana ole atua you know a fa la kele ma fa kuspa ia ma fa ma ka usi ma fa okay le atua le anga nu le atua le fo inga mainga le anga nu le ve mai polo le atua nga e anga le mana le I le tala le o tala leila nga le fai mai nisi e mo mia tala leila ia langa nu ina ia mamalu you know e mamalu kala leila o nga langa ule ia o maku ai fa urunga vai o le me kaunga iai o tatu ko kemika mika ka kongu ia o fai longa ia se vea kula kala le personal mika le o le fuanga o mika le o so sa walunga la sa mo e fei kai la ko ro man makwainga ya e sulu malo I sa mo lang fia of so of 5 a pesi ai se kama mai o I feeling on Caribbean ma but I wear my inga lo ka o sa mo and that's how much ka kenimikai ila ka tuma la tanga I vonga I so solo ele anga ka kilo fa kula pele anga la ngu ai ale mere ka fia fa mangingu ele mamalu tala le ilangu ele manga mi se fa mamalu ngal tala le ilangu o la wa malu le tala le ia go ngal kala le mamalu ilanga fu e mamalu le tu e anga le ono ila se fu wa de mai ka pu kana mi ka kanu ai ka su la kina e fu ngale ko fa ya nanga mai fa ar be ngal kala le ia wa pe o ulu e kare si e fa kun ka me pen ya pe ya ko fa ya ngambia din ku ka wangi ya ulu fa me dor kai anga o vai kai mi de nga ele pentem funa de sai ya saka vai foi a suinga da kikinga vai kai mi wore ngi me fa pe ya ala sa ma di war ka di fa pe ngave ke u nga fa ya do ka won fa ka le ke ai ngi wa ngi me ya wana fun me ya mo war ko ris ka ya ba ku ye e kai go ye ya de ka ma o ku le fia fi so fa kai nga ma ya nga me pas ke me nga le lockdown nga fa la le fa ya sang wa langa fa ya me e wala nga o ka lang kai ming fio ki de sang ai sang
ai me ne kaunga waku le tala le lei fa kala le lei le anga nu al me le piu kau kupu wa fa anga u le anga u kala le lei you know but ka kaunga waku kala le lei fa kala le lei le anga nu you know wa ingi le pe wa ingu ko pe wala ku kala le lei tau lo le anga ngofo lo kala le wa fo e manga ye you know ki ngala nga fai me se lai fai ai ngofo ya fa penga nga ole wa you know wa kele yo ngu amengi ngu ka ka pe for example ire ka kaunga koe whaingi whaasalanga ngu ma susungu ngi whalong i aina. Ma ko kuli esen ka ngā kamara ngu. Ual vesiri, o whea kala lei. E reo ma whainga o kere o ngu, e reo ma whainga kau kala, ire kala le lei ni ngā mea, i ngā kū ma ngā ngu ma kua i ova le le whaakala lei. O isi ngu e pe kau solo mua e ori eva kuar kala le nga whai ngame. You know? O ngai musu voire, ia me se vai aku whaku ifse roku. Io aku susungu whale o la ngai. Ia, kukuri ese. O anga ngu unga wa kau ngā vese, au ea vese re kala le le ngā io. But the gospel whatever o inga nga ko mergari wa ile aisa anga foi wa faanga ngu winga a uli fa kala le inga ngu wa faanga ngu winga ele ngu kala le a uli fa kala le inga kala le ngu wa someone nice if you will someone nice is le kala le ya wa la couleur kala le le ala ko mal loku ai fai mai er ngu o le ngu ngai o kapula ngu sa sa siruku ya o la kala loku fai don't fai ko loku ya le o fin halong ha ku you know pero la couleur fai mai fa penga ngu foi lo you know so yeah wow isi mu fa pe wala kala le wa ye e isi me fa pe wa le wa va con ele si do fa be wala va ye kala le wa ye ya na din ka fi me isi mu fu ngale o ngora ngu do ki do fa pe nga wala kala le wa ye wa di ele o pa pe nga so kala le bengala dia ya de wa mana era fia fiu mauti no le ele ma mi fuda mo ka fa mama no ende de tanda le bia por lo tu o le lotu na arfisini la donga dua e manga mia ele lotu lenga mo le fa tala le ino le e mga mia re la o ka koi mua fa mamanu de la o ka ko mai lungo o le la pe mga mia ma ko la fa mamanu do ko sa ngo ni fa fingi e ma ko de mga mia ya la ngo ya pe mga mia la e le lotu le anga mo de fa tara le ina o le upu ya lungo o le ka karango i ni nga pe ya ya si iba ni wanga dice fai mo atinga mga umia mga umia I think makamai lava Yesu singa ka whakaika i olmea wa wala meng nga sao Yesu mawhai maavea matangata inga imwhenga mara malama ka ko wa nga ele em se wala mwhenga so ka ima Yesu penga pere sao Yesu likinga so kai whapenga pil kala paulunga whai I became a Jew to win
some Jews ia pe whapera ole ale unga kala a Paulo ole tu maleanga ole anga nu pe on va ku anga le anga nu o menga le anga o foringa mai essential il ka ko fa tuanga male mamalu male mana o tara le ale ai e tu ta silava ia le tara le ku sama sili ala sunga on ole tulanga ole faiva fatala yo le kalesia ia ole ngana ole vaenga ole nganu a fa pela ke alu ke kala i ka sa mo a la ku ngangu ai ko ingama malo makwele loa ele lo fa sa mo ia ele sa la ma si me ke me le mama la makwele si fa longo mai ole o ngala ka ke ku sa mo si o ngala fo me ole I ka ile me nga ala foi ka kala ele total fa lo tu sa male tu male nga fo ko nga me vonga que fa ngale ia le tu malanga tu sai tu malanga fa sa mo at the same time ele compromise ka ko ele upu ale tua so e mga miala le nga nu e afu mo le fa tala lenga male fa tala e look mga mia I sa mo e context a io sa mo aja langa foi le mvenka ko fa inki ai ka sa mo mvenga nga la ku kaukala fasa mo ma faile tu male anga e kali ai oe sa mo o la fakika inga ia I kuspa kamalenga peritomi o lenga peritomi inga ia kali ai Timoteo peritomi inga ia faingo mole sei korkala lei so fa pengala le mena ava pera ve mai ala kuma ko ususo I ngo fural pa ka kala that's o tuma ala nguma ya ala mena ale fe ngame va pisa sala fe ngame fai mole sek ole tala le inga ia sao ina ia langona ina ia longo sa ia e tangata ia ava pe foi ole mano mia le lotu le pule ali me fai pule onu uma wa va pe nga mele a fai le loku ga ko ngu pe fai ni nga pia ya so sa e mga mia la le fai fe au le pule ali me fai pule me fai o ka fi nga ka mai nga me e wa me fai fo nga fai le pule anga voile ali me fai pule ya lo loku uma ka le sa me ma sangi ga ko ia ma uangi ko e whaia ngingu ngā awa I kongorongo ngingu ngā pie kongorongo o le malo si angana o li mwhai pule onu e whaalongo lango I le whai whai au male kala lelei e ma whai e o ngā wha o fiu fia kuru ngā waka ko ke loa e whai loa se I ngā alungu I ngā hoi mea ma wha sa ngā mea ia uska ia vo I e ka ngaka o lungu ole ma whai ngō fia e o ngā moli le kala le whai e kore whai whai au ole o mai le loko you know o le kūlangaranga e ka ko ke mga o mia ai le tatou o nganu unfortunately isi ngu maisi peonge yang kungu e de ingi me fa pena pule ale inkia e langa me fai so we Samoa is blessed with its culture in that regard. Voi le au ai pe ngau ka ko la mo voi le ngu le. Em fai un fa lango le fai fe au mo le kala le le pule angali em fai pule. E so songi me me. Yo. A fa fe la ku langa le I le la nga ingol upu le ka kuri o le fa atala le ina o le upu. Ale ana nga unga le upu. Ai amai ele ana nga upu. E fai ei kau whaafika ui le upu a le ri. Le ana pe whaku. Pe mga o mia la. Koe ngā mea fo ia ki ki roa le pe anga e medical sa unguanga I kokongo le tūmane anga no.
ai pe o le waku le siri e mga o mia le angu i le whaatara le ino le upu ia kau whenko ki kiro le kufunga le launga ingo le upu ia o ngau kau mai kau ingi sio launga e mua i saranga upu iang sawe e mga mia Peka ko kikilo iko kongo de kuspa ia puna le amai ia pa fa pe ke sa mo singa nga ia ko nga nga le ua te ame ta sa ia ko nga ara upu nga le fai mai o futi ia ia tu fiti ma ia ngasi mai la ia pe ua fa wa fa wai le la ia pe nga imenga o menga o le la lo le upu fa atala le ina o le upu e mamia pe langa yelo kama fo ngore ki wo ngalo a pasa vai pe ko nga kala foi le ia mamalu pe ia le iko leo ale fai ia pe o me langa le o ke kau o ngore kau fuli e kau mama fa ko ma o ku ko me le anu e se lo ma si mo ma ile fisilia pastel ke mo le ra u ko ma ko sanga u I mo al ke milangi u le ai la fare kainga paso o kako loku kere lo penga skim nga fa lo mo pe la unga o sili la e manga mia o la kali a u ya ele manga mia wala va ia la fa sa mo ia ma ngang pangu e la unga ele upu I don't need those things yeah ai le anga fa unga ele le anga ale upu la vale ole manga o mia ole need I don't need it fare ka inga ole ko lu suka sanga ola unga o kele la unga fa pe inga nga upu mangi manga fanga wa I came in here and there I live up here in seringa me mo la unga inga ole upu ale tua mo ko inga kale sia bora ngale e kumu ko inga maro makua ya pela ke minga ko ka ma fa we fa nga e ko inga ngale e fa longo but at the same time ele underestimate ka ko ia le mana tala le mai kara por o le mana o le atua ele o se mana nuclear po se mana o le mana o le atua le manga o le kua nga fai me umangi manga le kua he will destroy mai ia me ngai because the word la ia o le dunamis means le sa o ka ko palangi vele masangi ka ko tana man so it's the power of God. Ese vai no kuspa ia o karkan mo mai ko nga menga o ko nga menga biliti menga e fa nga mai de le fa nga ia me ia wa me ka fa lungoi o si mai ngafa o si mai ma funga de me ai ka fa kusa ile la uma ia ai po ia nga me ko ngo ese vai fa penga ko kuspa ia o kala mo mai paulo po o wa pe funga au ia o nga ole me le ngo ko le makanga o le ngo ga ku nga o kala le ia me le o ana nga upu I ka ke fonga ama fu mai me le o minga la ele wa mawalunga le o ingor masinga ele me mawala nga me le fia longo manga sala pe me la nga ko o kana le pa ia ele ka kaunga amai nga ko nga me pa penga e molia isela unga pa penga e fa kala le nga se me se ka ongai Peang pa kula makang alo makwa palar ko uele se ma oye ale upole tu ole upo mama ole fionga le tu e fa ma ina tangata ele kawala nga fa kasi pe fa nga inga me ale kusilenga e kisa ngo mai ngale kimo ke mo
Sei ka mai ngā singa. Whai upor kuspa ia fu, manga ia ka kou whera fo ia ni le fi aulo i se fa kongunga le le kuspa ia kusai ma mea ia. Ia, mo timo teo taupu mo whai upo wha. Ngā pia pai tau ia. Awana i manatu i la tau i tala o le babau matala i ngā whaele aini o na ngā taanga. O mea ia tupu ai whinaunga. That's your whai kenga lea. Ei la le maanga ia kiro ngā whaukua maua mai i kuspa. Se ku whamuru, se koe whai kau mai a se kati whangu. Lara kusire ngā Mua le Timoteo rona mtau mua alon whai upo wha. Ele mo la kuspa. Ia ora se wa le ngā ro fi le kwai whanga. O le ka kana ngosu. Manatu i tala o le babau matala i ngawha. Ele ai ni o na ngataanga. O mea ia. E kupu ai fi ngaunga ma misa. A mankuara le upunga manga vainga le tua. Wa le feminga manga vainga le. Le ana o kausa o mai email o ngafa ma. E finga o le ki o sole a fe le me do kusole fe finga o mai como. So e me po ele si fio I le me le so. Ya manga sa mo e le kuspa. Ia. Kusara e le mo bia na. Le whaakara le inga rea, le ringola ukala, le whaakara le ingo le upu. I think e tā ua le mele sa kausau ngoi I pasa Efeso a. Fo I le malamalama anga o kākou I le kākou audience. Pe for example, lava pe o kākamakua ia ngofo mai. Ia o ngai kākalawanga pe au le mele Peila fa ya kusa ka forsa nga pe ia fa mama ye sau o le winga o le upulanga o le tone down inga ya wonge I don't think ele anga nga up o nga ye la volunga ai afa longo ye ga ka samo e la ngonga le ga ka samo le kala le ka fa yaku inga we fa nga ku le fa upunga le ia fa ma sau you're simply saying tone down ia also nga sa ngo e la ngonga le ga ka samo le fe awul nga kala ile fa nga inga le nga le fa samo Ulono winga la le tala foi le ia nga ia ka ko fam kalanga foi e fa sa mo e ka le nga ia mole venga o le kala le le ale ka ku kalango I ko nga kala la le pe le fa ngo mai to ia me sili wa fa vitai le tua wa ma wolunga le winga o le masinga I lau sunga le fenga ia e fa ia le fenga inga me ia por mene ia mamalu pe ia le ko le o ola o kala e fai ma ko o loku au lava ngai ku fo nunga se si fai se kala va pe ngai fa singo me ke ele se iku ne ele se o ko nga sa nga la fa pena le ka ufa ya ko ka ko po kala me ngi fi e ka u vo yo nga va ye ma ma ka u vo ye fa ma sa because I see dai I kupu anga nga sa nga e ngi me le kupu ma ye nga sa nga and it's not they don't mix with the gospel they don't so e wa a fai me I o le kaisa masama o le kui mo wa fai me ia si la ya ka go lo le ya le winga nga kala o mo me o re kala ngo ia iku fa ke mo ni ele se fa tala le inga na e kusa mo sila pasta ile me lo ka ko falling on my yes and no fa ke ka inga la pe la mele o le mele ke se uia pe o le kala nga ile nga luenga le fe mai ia luka fa mai o Talanoa mai Paulo ia ila to ile upu e peru kusalo karango mele nga e pelu fa mai lo la ia le o luka fa mai
ona tili lolongo ele o la to lo ingo kala wa kusanga fa longo a la karango wa kupolo kala le a fa longo lo la o pelu lo kalango o le upula fa ngalo o le dialect wa longo inga it's still mfai lavanga kele ya Hebrews al ko inga Hebrew le la masang ele audience a Paulo me kalango ko lo Paulo ile dialect le ka ya mero nga kile lo la ele fa longo so ole yes patla o lo vicini pe mo mia o pe o mena zango e pasta e fu ile audience e ke la ku fai le me te lo a ko nga me nga le a makala kala la ke ko inga le I malo makwele isila fia ye sengango ka se ku ia greetings to internet names going at you following with your gaming so mana miala le lotu ilana faiva fa le tala ole tuspa ia le nganu ola va ngola nganu ma mia le ngana ina im fai onga wa le fai kala ia le kala le simia ma mia upu yes me ngata ma mia ai di mo ambia ko nga mele sasa ngosu nga pastuma o de kosome ko o nga upu de fika wi ka fai mele e di mo ambia na le o de ko ke I fa tala le nga pe o le wingo o nga ko de la fia fini lo nga yo e male wa le mo ki ngongel fa mama nga e ya se me ka fa mama lu pu te tala le ale ana I kuranga le pe mga omia le ya ore yo e male ka ko se fini ya wa pe ka ko ka ngo ke mi sola e ka ko kilo wa le kuspa ia o le ar ko nga o nga fa Yesu pe nga fo Yesu se me o mia penga direct makala Yesu I pupuri yang ngumang ya ko nga mi fa penga ka ka ko overseeing na fo ngani mai fo I tomana e tu sai ma le mele o le fatara le inga de ka o le mele ko nga le se me you speak the truth out of the truth ya ai le mai fo mana tole ne ya fiafi ya pe si vaenga de taleling ongo ke umoro ka ko fisi de o lo ma ko la piko le mai ka ko pe ma ko pa ku le avango ko fa lo ke le mai le pe ye si mana to pe I dango esa o lo fo ngale titilo ye le tu spai mana fa lo se le do ayo ka no le si do ayo ka no fe ale ko ko ka ni mai we believe e lona e yalonga I ku le fo ile e tala fe ngai lava ka ko le this is what we ka ko conclusion in if there is a positive side for ile and a relevant side to le Aganu'u le ka ko ngana e fai un ka ko fa ngai I fai ngo fie nga moli fo fe au liste knowing very well that only language it depends ye le fa mkala ngol kuspaia there is a huge contribution in language I le fam kalanga o kuspa ia e la voila kai mi o le ngana sa mo e ma kwa so songi kele a ile kau fa mala mai kuspa ia matalia le ka le fu ka ko ke fa ile kai mi la vai ka si le ka ko ke fa ia ko e ye fo I singa ngana sa mo le fa o nga ko kele mo wa fa lango e fa pe e fa va senga ina il kuspa ia o le ka fe ngai kile and this is mele le ka ku ka fa ko ni fiafi ile ka fo se fo la sanga a mewa ya sa mo ku sa mo ile ka fo se fo la sanga va pe ngai fa mata ngo fia ile le launga
I lau inga o kuspai e de ka foi for sanga va penga ia unfortunately u ka va vai foi ka ko mai ka winga ni ke mi pivo ke le foi ka o foi nga me Walu ya le fo le sanga voi le skula falele al vea kai ka le ali me o fai ya ara ka la nga kuspai you know but yes our language is quite rich and then it's quite useful e fa mala mai tu spa ye longa kulanga le kulanga ho ile ko nga mele mamalu mai ele i ko reo no wai ele o ka ko ngiko si mana tu foi você fasoa e kusai malkako sidi le longa lua ele kako mulu sip ya lo masalo ua ele sidi le long tolu ya pate ya o sidi na mai o mankali sidi o le ala le Aganu'u e fa onga ja o mang e pe o manga ya o manga pasta silang o livro i wan le nga ya la fokia pe se sim ka pu ka Aganu'u e fia la nga ka kikoi po nga fo i ko si la fiele o mo wa i le si e so so ngi ko ka ya fele ya salo le fa nga le fia ya mamunga wis ka mai mele ka ngor ni ya so no ya lo sunga toina onai ole tatu te falung pe mai tau pe le aho olo fa lupe fa fenga inga wa fa lupe ai ngofo mai le nga kongole ole fa lupe nga sa mo fa fenga inga le ngofo lungo le piko lungo na ole ka ko kala ile ko ngame se o pepelo el mo kai sa mo po ole me o le afika ile ho ile kulanga le wi ngi me on me sa fa peu o ka o mapa io o inga o kama inga ma ai ku nga ai ho ai ku mai au ngale tu le wa o ngi o fa rupenga au ngale tu ya le a fa mi fa rupenga mo la mo pa io kama inga ya pe krilo polo nga ko ngue fa ko au so ya o ngale tu ko nga me ko ka ngor ngi fe people la so ko pinga ko fai ha nga vi au fai fo i o malo ia fa pe no sa mo la pero la ia le ia fa pe ia au na le tua sa tau na mo no kala kasina le kala ni fitoi ia so ile ai me pero me leng sa ngol ko inga le amkanga la ko sunga I fa fe ngolo fa falele malu pero nga ka ko fa para ki o fa fe nga la siringa malu fa you know if you really look at Samo o le fale pico siringa manga yolngu o le fale ya fa ile ubu fa le malu la you know elo ise wingo le upu I de melango for festival yeah wa melo festival ile sunga mu de ia masalo nga ka ko ma fo ka ko ma fo we o meleli umana mu avel festival ona fa fera fa le wingo pe ole ule madu el festival se kulanga pa penga le la kilo e mala o ele se si malu el festival o e malu el festival era malu le ngu festival na ka ko fiele lei wangu fiele fa vi me va penga e fe kawi kala nga e fe a wasola pi Paulo Malako le pe al me Paulo ai se fi fe o manga o ile fe va silionga le lei
le ala le fe le ke le la fi fe ya so ngai ala fe me kala por el contexto ngale aba pe ku vi a os fa yelo o mo ni pilo ale la vi fe ga ka ya so ngai o pe la me pa se pixi le ma el fa le ai men le ka fo Cavel fo ale o kulanga ala fe mai e pol pera me fa le mal ya ko nge fikawi ya so la le makanga o ke fa lo ngai ko inga me kisi ya so la ya ko sa le va o fa le ma o manga aya oi a ka fa ora o ko fa ko mai la sa a so la ngi le ko fa penga ko fa o vi a uya a ka sa ola sa a so la ka fa mo ka fa lo vi a uya ki ka me na fikawi la ya le kala le ya so ya pero so ho ia langa pio ka kong fa penga ia fa vivi e fa lo halo ai ke mingo walo sa mo le se ke ho la kurea o ka po you know ko le mako ka ngai fo ile ai ko ngai mako wa ku sa la mo ke ku lo ma ngai o ke yang mako ku ka ile le ti kasi ai nga solo mai lo ia ka vale pe ko kiki a ko se fulu ka vale io ma io ka tu e kofka o foi fer na so fu ma ke fo i mai nga o uma le iva mo o fai le causa minga vai fer o i le foi le cof house el meu que fai ko mo mai ka ko le o luku e la ula ure me ai i le golf house a o lumo al golf house e nga o Land Cruiser me ne ku o ka sa wale nga so mo lo ka fa ngo ki na o ma fa mo ya ko I wrote to the Observer i le merga you know o lo ma fa le ye ya Kalo fai wala so fu o le sa fai le lo fai le so sa ingai ka ngaka salo ye ingai isi a inga voire le lai o ka miki le lunch ngale le sa marki le sa le le ka ko kala ngo le mele o le se o le o por fa fan le mal au ka vali ku ku mai o makua malu ki kwa malu Why over the malu you know lo wingo tala lo le fa si ile ale angu esa o mal pepelo esa o i mar mere fe ko na la wa makai ngani fe ko i mar kala le you know pero mo kwa ko ke la wa ka fika ga ko patito fa mo mai a pe si ai de i pe ya da to fiafi pe si wa lo wa ma wa tu fo ile fiafi ale fa ma malu ma mana ambia ya le wa o ma foi muito só no ia ile vale o da no ma le fa ta le ya ya kako maloro que fia falle malu ya ape de ya fa yo tu langa le wole ko si ele ya masanya anga le pele le tu alofa fa bien fa manu ya pe to sunga fa venga ngam to in awale fai vole tala ina foi ma le bai to mo le fionga pa ia le tu ya fa so atoma Boni atu foi ia ngango tasio tatu pa ang foi matatu karisi oro tatu ngale lu ia fa manu tele le tu fai volo ngalo e molo fina ngalo ia ole tau unga ngalo ne ia fiafi le Talanoa le Uso fa maru lu tu fo pe an o fat fu e temi o sola maso so a fai lava o la fu se fa matalanga o vale ia pe la loa le ia fiafi ia malu fale le tuo to finangalo ai awane i misia vers fo to tatu feilo e foi le ngale le Talanoa le Uso ia ma o le fai unga nga o le tatu por caramele nei po fa manu ia tele le tua i londo
soifua mai manuia. Ta. Naro.